siyabonga abafowethu ngesikhathi siyabingelela isibizo nomabishop siyabingelela sibingelela i-team yakho yokusebenzelana zokuduba ne-team yakho asebenza nayo siyabingelela mamfundisi yakho i-team. Amen. Sesiyagoduka sesiyolala bakukhabaze abasangile bafuthe bangazange babingelele ayikabi khabazela ngisazolithola ithuba nani nisho bazamisambonana ngoba isikhathi siyakho angithandi imali bafundisi ngithanda shumayelana Angikubeki. All right. Inkosi ayisiza nokubeka inkosi imsiza. Sengithandaza nomntana ukuthi cha nceke inkosi sale sokuhlala ngoba uyayisebenza naseproject yakho. Amen. Lefanele lokubafowethu sihlale kanje. Balekile. Konke nje uNkulunkulu akwenzayo la uthi omunye ayisoni mina bafuthu ngaphezulu kwethu uyabona sikuxoxela ungcono kunathi ushiso umgasa abantu bona yabhala ithini uyabona usibona sidla mageba sizopha sisazi sokhosi xolele nkosi sikhala njalo isongizo uciko man. Siyabonga bafowethu. Ngosonto ngizabona. Siyabonga bafowethu. Ngesikhathi ngifike nasakhanga bona. Hey, sasesijinga msijisile siyele sipinde sishonele. Khanye ngosambongo ngankala ubona into bezibali elihle kanje ephuma African gospel ephila impilo kamoya kanjena ngithi mawufisa ukulila ngithi yazi kodwa into engayibona kankala azalishisa lakho ngamna shobalelana babozela zithatha wakambe mama lapha inkosi ephezulu sasuka okay athi kulebizo ngathi inkosi kwayinkosi bafundisa sasuma sonke samba weza newisela ke washo uyahlala nje newisela nje wahlala nje sekamana waze wayohlaliswa kahle ayithulela wangayela kodwa umfundisi wamfundiswayo umfundisi ovashi wani besiqondise yakholisa mina yabona phela mfundisi mangibona ukuthi igwebuleni ngiyaqondisa phela ngathi ngoba ngila khona umfundisi la sibeka nje izinto yazi umfundisi wami oqondile ngoba ngiyazazi ngokushangazo mangise lanswekho ahosha ikhepa yakhona ayithume yini ngibona amazi bafata ngibonde nje wahayizo amazi mina ngibezolifundisa bephenduka hayi bekuphenduka ukuthi izosihlambula bephenduka emthandazweni bezuwa inombala weNkulunkulu ngiyaxolisa ngangingenjena uNkulunkulu ifanele ngalithola lalingangazi njalo ngiyinkulu ngathi nje kunenkonzo uyakhulunywa iyakhumulisa lenkonzo
iyakhumulisa mayisibambe kahle. uMoses wathi nje eyohlangana naye wathi wayendoda before nyatheli la khumula sesikhuluma lokho angazi ngithi abantu abakhumula manje mina uyakhona ukuthi yo angazi ngikuyisa kasho na mina ngabona mfundisi umama umfundisi ememukwethu bami sizanda ngithi mhlambe ke uzothi akazwa ukuthi kuba wayethi baba ngiketshela ngomisho wayesishintshile wethu esishintshile angasekho newisa nenhlengo zobukhosi amazi noma zasezishoneni kodwa ngathi ngiqalaza kanjani ngathi ngihlale nje siyabonga njengenkosi khona ivangeli sasishule ngesibili sometimes khona sasiqondise endlini kaThixo kwesinye isikhathi siyabonga sisikhando siyabona uma bisho bani siyabona uzambona umpumelo sangoma wayahamba nompumelo nje ethini esasibuya ngaleso sikhathi udlalo wayahamba nanti emantembeni udlalo wayahamba nanti emantembeni ngaleso sikhathi siyishumayela so bafethu siyabonga uNkulunkulu namhlanje ke ngiyacela ngivumele ukuthi nginesicelo nje umuntu ukuthi uyazi kunento engizwile la enkonzweni yasemini hayi ngezwe noma bengithanda ukuphanga iye yahamba nami yandiza nami ayi ngaze ngezwe ukuthi ayingeke lento ikuthanda ukuqina yabona lento yokungakhonzi kahle nokudonsisana ukuthi unomoyana khona phakathi kwabantu ababili abashadile abashumelayo iqinile lento iyona hayi ukuthi asibuze imibuzo nje kodwa iyephila yabona ukuthi funa sikhuluma amazenzo umuntu akakwenza bafowethu asimcele uNkulunkulu asikhulule kunomoya angagcini nje ngokukhula abantu abashadile siyamdinga uNkulunkulu namhlanje ebusuku ngaphezulu kwazo zonke izinto sidinga uNkulunkulu bafowethu nehlo ekade sibuka ngalo izinto afuna umuntu akasisebenzise sibuke ngenye indlela webazalwane ibuhlungu leyanto yokukhawuza angisho ukuthi uwe njengisho ukuthi indlela uNkulunkulu ayiveze ngayo ibuhlungu leyanto bafuthu yokuhlala nezenzo endlini izenzo leyantsizwa ukuthi ukuthi usakhululekile ukuhlala unwaye lapho ukuthi selingala uphinde unwaye ngala ukuthi nakuselingala uphinde unwaye manje inkinga isuthi ngeke ulale usuku wonke ukuthi siyawudinga umuthi wokubulala izenzo esingasho ukuthi umama umkhizo izenzo kodwa esisho ukuthi idimoni ebenza sengathi umama umkhizo uyisenze ngingasho umama umkhizo njalo khabaze kodwa kuyabonakala kanjalo ukuthi kwiministry sidonsa kanzima uyabona lokudonsa kanzima ukona ongenelile akuyona lento mhlawumbe besiyikhuluma ngabantu content design uNkulunkulu kodwa kuyabonakala ukuthi into ezophazamisa icebo likaNkulunkulu so makunento enjalo ishuthi ayishawe inkosi isinikeze ikhaya zokushaya lento uyazi nongashadile ngicela ukumtshela ukuthi lolu mntwana uma engena emshadweni uzongena kulona
uma singenile thina isho ukuthi nawe njani alukhishwe ukuthi manje ukuze laba abangena ngemuva bafice umnandi they understand futhi ukuthi ngokusikhathi esinje kufanele benze kanje. Ngifuna namhlanje ebusuku ngimcela umoya wabazalwane ukuthi singama-leaders uNkulunkulu sisize ukho konke okusimisayo endleleni nokubhekene nathi nokulwa nathi namhlanje uNkulunkulu alwe nakho. Kodwa manje mangibuka umuntu ngekazalwe nakho ngaphandle kula emzimbeni yethu usemzimbeni yethu. Bafethu ake simthobele uNkulunkulu namhlanje ebusuku. Angithandi nokuthi-ke ushukayo ngithanda sithandaze. Ake sithandaze namhlanje sithi Nkosi ngenelela kwi-ministry. Ngiyacela bebazalwane nisondele niyekele usihleliwe sondelane mhlawumbe ehlabeni nisondelane bafowethu. Ngiyacela sincebise Nkosi ngiyasicabanga ukuthi mhlawumbe ngenxa yebhika alright kodwa kulezi zingaphambili kona ilezi mhlawumbe ngingakhala ngebhika ukuthi ezingaphambi kwenu bafowethu bafuna kube khona isihlalo esiphambi kwakho. Uyazi mntawami uke wahlala la ngihleli khona mina nithi uyakhumbula uzibona indlela kanjani owazi ngithi uyabona uhleli khona mina akuwona umdlalo. uNkulunkulu uzobona into ongathi ungayazi ngawo uzoyibona ngenxa yokuthi uhleli la lapha kuhleli khona mina nje. Ngiyacela bafowethu manje so uyazi kunento emfuna ukufundela kunezwi emfuna ukufundela ayiwayekele amaBhayibheli namazwi ngoba siyamthandaza ufuna isithandazo isikhathi sona silate sizokuze kulate kodwa ake sithandazele. Uyazi manje so ngithanda ukufundela lami ukuze sisibiza kuphela uzekile. Yazi Kwenye oza ukufanele la lanje angazi noma uphethe isizulu kabe oyedwa lakhe uzofunda incwadi yamaHubo oyedwa angifundele verse 46 bese verse 6 verse 6 engikhamisa kakhulu manje 46:8 ukhona amaHubo isixhosa ngiphethe isixhosa lesixhosa mathathu lesizulu lesixhosa bese kuba helam eBhayibheli elesizulu bafethu nifundeleni bese siyathandaza bafethu niyamkholwa uNkulunkulu niyakholwa namandla akhe uyakholwa futhi uNkulunkulu phakathi kwethu wemamubethe ukube benginaso isikhathi bengiyothi ake uhumushe lento oyibonayo noyibonile uyichaze manje isikhathi senu lento engiyishoyo uyayikholwa umadala uyabona uyayifakazela ukuthi uNkulunkulu unezinto afuna ukuzenza ebandleni lakhe. uNkulunkulu benidinga lokho uyanidinga akulula bafowethu yabona ngobona ilinda ijamile ithe ingathandazi ingakhuphukele kabantu phezulu ithe hayi elesisize ngalutho iyohlala umqwayi manje ngoba isazi izinto zanamoya. Umuntu ongathintwa uNkulunkulu uyamfela. Umuntu ongathintwa uNkulunkulu angathintwa ubani? Kuyenza umthinto nawe. Kodwa futhi uma ungamnika imali ukuthi athandaze angathandaza angene kwelinye izwe engalazi ukuthi liphi kodwa
engakwazi uyabona uma ungakazi ukhaliswe uNkulunkulu uyindoda hayi mina ngisafuna usondela ukuze ukuthi ithini into yakho noNkulunkulu namhlanje ngizobona uNkulunkulu nibone ufuna uNkulunkulu nibone uyabona ufuna nibone naloko yabona into ukudivaniswa komuntu kufanele simbone uma ubona ukugcwalisa umuntu ngaphandle simbone singezwa ngendaba uyiswe imfihlakalo ivuka phakathi kuwe unesikhathi sikaNkulunkulu ngifuna sithandaze namhlanje ube nesikhathi uyabona uthandaze lokho uthandaze ungabe sibuke uthandaze ufuna uthandaza uzothandaza nezimbambane noNkulunkulu yabona maye kude nawe ufuna isandla sokuzosona uzombambe lesabo ngoba uyingozi ukukhonza uNkulunkulu ungamazi uyomchaza ngenye indlela kanti akuyona lendlela omchaza ngayo noma ngamuza ukuthi ungumuntu onjani uNkulunkulu mase umchaza uhluleke ukumazi ngoba awukazi ungena ekamereni lakhe funa mabishopho lawo vele manje ngozani ngibone imisebenzi kaSimakade ngifuna namhlanje ngisondele nganeno khona ngizobona imisebenzi kaSimakade insambatheka yenze emhlabeni kunento eyinsambatheka azoyenza namhlanje la emhlabeni ulamula izimpi nasemkhawulweni yomhlaba afohloze imicibisholo ephule imikhonto izinqola zempi azithokele ngomlilo ukathini uthi ayiphele khumbulani ukuthi mina ngingumvelinqangi uNkosinkulu babusa izizwe asuka ubani lo uNkosinkulu babusa umhlaba uyena ngizomfeza namhlanje uNkosinkulu obusayo obusumhlaba jobahlela nje naye ukhona uNkosinkulu igama lakhe uSimakade inkosi yamavili unominathi Khangele imisebenzi kaYehova owenza iziphandiso ehlabathini uYehova ulophelisa imfazwe kude kuse ekupheleni kwehlabathi wophula isaphetha umkhonto achise inqwelo zokulwa ngomlilo yekani nazi ukuba ngithixo ngiyakuphakanyiswa ezinhlambeni ngiyakuphakanyiswa ehlabathini uYehova wemikhosi unathi ingqonde yethu nguThixo kaYakobe ngizofunda lesizwe ngomunye iminyaka nganginento ngithi mangiphuza Coca-Cola ngelungu mangidla izinto tamatisi ngelungu bayiqamba lento mina bathi ama-ars one day ngamaphambi kwebandla ngathi uNkulunkulu uzophilisa abantu uzokhulula abantu abanama-ulcers baphiliswa ngesikhathi ngithi bazophiliswa abanama-ulcer inkosi yaqala la yaqeda ama-ulcer mina mangithenga
inyanga le S6 something imawujele ngangiyithenga ngqwa imawujele mangiyithenga ngithenga bangisuke ngilulu not ama-eyes ayikho into engingayidli ekuthiwa idliwa ayikho ikhona ngiphuze ekuseni ngashona langa ngiphuze angilulu so uNkulunkulu-ke uNkulunkulu ophilayo ithini yakho wozani libone izenzo ngifuna namhlanje nizobona izenzo zikaNkulunkulu izincithakalo zenzileyo emhlabeni yebo uphelisa ukulwa kuze kube semphawulweni uqeda izimpi uyaphula umthalo uqeda ukulwa phakathi kwabantu ababili akuqede uNkulunkulu afaka ukuthula kwakhe yebo anqume umkhondo umkhondo wenze njani engawunqomi bese unqoma ngazi ngani yebo izinqola zempi azishise ngomlilo usishisa ngomlilo khulani niqonde ukuthi mina ngifuna nithule namhlanje nazi ukuthi uNkulunkulu uye isolo namhlanje yebo napha imibuzo kade niyibuza impendulo yalezo zinto ngiyithola namhlanje ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe uzophakama uSimakade iphakame emhlabeni phakame khona la uJehova Sebawothi unathi uJehova Sebawothi ukhona phakathi kwethu uNkulunkulu kaBishop Chiliza uNkulunkulu kaBishop Chiliza uyinqaba yethu my father ibeka mabishop ngiyathanda manje ifundo wozani libone imisebenzi kaSimakade insambatheka yenze emhlabeni ngifuna ukubona insambatheka namhlanje ulamula izimpi uzolamula izimpi nasemkhawulweni yomhlaba yonke emkhawulweni yomhlaba uzofohla uzimtilisho uzophula imikhondo izinqola zempi uzosithungela ngomlilo uthi ayiphele khumbulani ukuthi mina ukuthi uJehova umveli umveli nami inkosi enkulu abusisizwe inkosi enkulu abusumhlaba zokwethula uNkosinkulu ngizokwethula uNkosinkulu ngizokwethula uNkosinkulu uzophula imfilisho engathi simisela kodwa uzoyephula akazoyephula ngalilanga kodwa uzoyephula manje uNkosinkulu the man Christ Jesus the Son of the living God the Most High God ngifuna angene bakuthiwa kunekhensa esibelethweni uNkosinkulu angene khona afika aphule lagama ethiwa ikhensa alithi mphoko angene ekhanda ethiwa lilapheki alithi mphoko angene enkanini ayithi mphoko angene emnanaleleni akuthi mphoko angene ewispinal cord asithi mphoko angene emahleleni angeshwa
Amen.